Chief Minister Pulal du aman ziak le charthiam za aza omna a Mizoram puan ani chuan chhortlak mishing lama anin buat saina satzia le an hlok puizia ati lan thu asoi. Health Minister Pilarin Puyin Mizoram Sarkarin mipuiteta na thlona in enkol theina tura duan Mizoram Universal Healthcare Scheme chumitin in Thawhtanni kai se adu thu asoi. Prime Minister Narendra Modi an India atanga Pakistan a indan nu'a Pakistan thupui chu India huat le India mason na dodal ani thu asoi. US President Donald Trump and Russia le Ukraine in mitang sang khat in thleng tura anin rem na anti hlotlin ruala Russia in Ukraine abe chunzom chungchanga Russia President Vladimir Putin che dan chu atlhak ati thu asoi. Zonet chungkwate chibai ule oliflal exami kani Chanchin Thar ngai thlang u Chief Minister Pulal du aman ziak le charthiam za aza omna a Mizoram puan ani chuan chhortlak mishing lama anin buat saina satzia le an hlok puizia ati lan thu Niti Aayog Governing Council thutkhom na asoi. Niti Aayog Governing Council voi somna chu inrin ni kha New Delhi a Prime Minister Narendra Modi hova nei ani a heta hian Chief Minister Pulal du ama chuan Operation Sindur hlotling taka nei ani awangin Prime Minister Narendra Modi chu lompuin a hlana amalak na Mizoram mipuiten an thlop tlati asoi. Pulal du ama chuan tu hnai loka Mizoram chu ziak le charthiam vek na fully literate state a puan ani chuan chhortlak mishing lama anin buat saina satzia le an hlok puizia ati lan thu soin unemployment rate chu za pahni point pahni ani a workforce a meichia te enroll na chu za somli pangala yani a skill lama pu an duai lova khovel huap in elna India IO thei khopa tha an nei thu asoi. Chief Minister chuan Niti Aayog State Support Missions kaltlangin malak na chaktakin an kalpuya Viksit Bharat 2047 an thlentheina department tin te chu ruwa manna an thelu tira an mamo an shat sakboka heng be chan hian vision document an buat sai meka reilote an Niti Aayog ka thelu ani tur thu asoya Viksit Bharat 2047 atana an malak na langsar tak chu bana kai scheme ani a rammason na atana thopui tlak Progress partner te chu collateral free nuai somnga thleng an petheya an tho thadana zirin interest za a thlonin an pedona tuna hian chutiang thopui chu a tho khatna a mi zanga som pasari an thlang fel to a herwa manna hi sarkar pui scheme tenen kaldun zel tura duan ani thu asoi. Pulal du ama chuan lo nei tu te tan market support system thatak an kalpui ti soin entrepreneur te tan malak na tur rem chang le ham thatna an siama innovator tetan grassroots competition an buat saiboka competition masabera tangin mi somli chu grassroots innovators apuan an niti asoya infiam dalama theina sang tak mizo thalai ten an neiti an sha tawangin naupang talen neite zon chua cherpuitlin na tur empowering Mizoram sports an kalpui meka investment policy tunlai le thazok siam tharin ITI ya te industry lian tenen influnzom chungin an thuam thachau meka hemikonga hian Niti Aayog le Ministry of Skills and Entrepreneurship Development ten thopui tur industry thatak tak dapui se adu thu asoi. Pulal du ama chuan Mizoram mipui zat ve aya tam chu khopuya cheng an ni a khopuya cheng za somria chu aizol an chena wangin aizol atota khopui thar mipui nuai za atanga nuai chom panga vel len theina tur thenzola Peace City din an du ti soin Ministry of Housing and Urban Affairs in hemikonga an thopui tha chu an lom hle ti asoi. Khopui thar mipui nuai som atanga nuai som panga vel len theina tur thenzola Peace City din an du ti soin Ministry of Housing and Urban Affairs in hemikonga an thopui tha chu an lom hle ti asoi. Health Minister Pilarin Puyin Mizoram Sarkarin mipui te tan thlone in enkol theina tura duan Mizoram Universal Healthcare Scheme chu mitinin Thawhtanni kai se adu thu asoi. Civil Hospital Aizol in MJA member tan athlona in entir na an buat sai free health check up through Health Minister hian voin chomada som pakhat khan Civil Hospital Aizol Doctors Seminar Room a honga Mizoram Sarkarin mipui te tan athlona in enkol theina tura duan Mizoram Universal Healthcare Scheme chu mitinin Thawhtanni kai se adu thule max ala inziak lut lote chu inziak lut vek turin a soma max noya hian damlo mamo tu ten olsam zo ka phailaman pan theinan simplifying referral system an duanga hedan manghian sarkar na thokjani somruk vel state pona refer an ni to a heba ka hian mipui nol puile pensioner po thanem tak phailama refer an ni to ti asoi. Pilarin pui chuan mipui ten in enkol na changtlung zok an don theinan sarkar enkol damdoi inte thuam that mekani a tuna hian Civil Hospital Aizola Cardiology Operation Theatre an sameka peyani huna tunma anti theilo thil tam tak anti theidona kalthak kidney transplant po anti thei trepa lungzai theina tur po
ZMCNH abuat sai mek ni in hei hi peifil ani chuan private hospital a cheng nuai riat chuang chen ngai thin chu cheng nuai khatle singa ve lekin azai theidona makcha injak lutatan chuan a thlon vekati thei ani dona hei baka hian thluak zaina thlenga buat sai tum ani ti asoi Pilarin pui chuan civil hospital le ZMCNH a doctor thiam tak takan oma heng an doctor nei te hi an ai omlo ti soin mi pui te chu civil hospital le ZMCNH a nge in entir chin turin a somani Health Minister chuan ramdang nen khai khinin mizote andam rei tok lo ni a lang chu a vei thu asoya na nei in kai chon thei lo chi non communicable diseases anti mai zunthum Chanchin Thar cancer le na dang chu mizote swat na satu ani awangin hetiang nat nalaka filim turin taksa enkol thata insoi zoi tamatula akha to ka mani shicel na din hun endiktir atrul thu asoi Free health check-up honna income hi Civil Hospital Aizawl Senior Medical Superintendent Dr. Tualchhung kimina kai shoya MGA President Pusila Rambuat saya po in thu asoyani MGA free health check-up a hian MGA member te chu ata tolin athlon vekin ang shisel na din mun endik sak an nidonani Chief Minister Pulal Duaman National Food Security Act Noya Ham Chatna Dong Tu Tipun Sakturin Union Minister of Consumer Affairs Food and Public Distribution Pu Pralhad Joshi Angin New Delhi at Samek Chief Minister Pulal Duamahian Vain Khan Union Consumer Affairs Food and Publication Distribution Minister Pu Pralhad Joshi hi at sen na ina akoma Mizoram ration card nei zinga za asom ru point pahni paruk chau National Food Security Act NFSA Noya an omawangin NFSA Noya ham thatna dong tu hi mi noi khatle sing sari ati pun sakturin angena Chief Minister ngen na hi Union Minister hian thei top achwa tur thu ashilani Chief Minister hian Nimin Khan Union Donor Minister Pujoitir Aditya Skindia po New Delhi at sen na ina akoma Tenzol Khwa chu donor Noya Global Model Site atana than ani awangin lom thu ashila Tenzol Golf Course Tuam Cha International Standard Asiam Natur Proposal Kalmek Chu Ti Hlotlin Sakturin Angena Mizoram Thai Thar Chwa Abikin Sothing Le Mizo Marchate Shalna Baka Sports Sector Team Mason Konga Mizoram to take top alo chwa pui tur thu Union Donor Minister hian alo shila Donor Ministry Noya Mizoram machop shang an clear dun ngalani Nimin Vekhan Chief Minister Pulal Duamahian, Union Minority Affairs Minister Pu Kiran Rijiju po komin, Mizorama PMJVK Noya Project Poi Mo Zwalte an Enduna, Malagzel Dan Tur an Soidunani, Chief Minister Yan Inrinit Lai Khan, Union Tribal Affairs Minister Pujual Orampo, Tilpoi Mo Shang Asoy Puibok, Chief Minister in Sorkale Pui Ho to Shang Akom Na Hian Sports Minister Pulal Nging Lavamar, Lok Sabha member Pu Richard Vanlal Mangayele OSD to Chief Minister PR Lal Rodingi, Secretary to Chief Minister Pu Vanlal Dinafan Ai, Planning Secretary Pulal Milsoma Patsuao 10 and Troy Omani. Excise and Narcotics Department le Central YMN Noaya Central Anti-Drug Squad Trangdunin Nizan le Tukin Khan Heroin Kezin hi le grams somkwa pariat le Methamphetamine Kezikwa grams ariat som pasari anman. Excise and Narcotics Department le Central YMN Noaya Ruihlaudo to Paul Central Anti-Drug Squad hian Nimin Khan Joint Operation neyin Nizandar sari le minute somli Khan Punchonga Heroin gram zanga somli pakwa hong somnga le anei tua pumi pahni Sila ram nun moy kum somthum pasari chan Maru West Aizawl le lanun moy kum somthum panga tuikwal not di mual Aizawl khosania in chalte an mana an suizui na atangin tukin khovar ma jingdar khat khan luang mall industrial complex a heroin kg khat le gram zanga somli pakwa hongza somli le methamphetamine kg kwa le gram zaria som pasari an man belle a ruihlawan man zongsong hi heroin kg hi le gram som kwa pariat le methamphetamine kg kwa le gram zaria som pasari ani hengba ka hian ruihlo phurna atana man tata yodha le ruihlo thila indoor na atana man mobile phone pahni an man bok ruihlo wanga man te hi NDNPS Act manga thuboy siam sak an ni a Vain Khan Aizawl District Special Court NDNPS Act a shwai ngal an ni Sports Minister Pulal Nging Lavamarin Mizoram Sarkar in Sports le Skill Development kai kop atum le Football Infrastructure Team Mason Dan Tour Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansuk Mandavia asoypui Mizoram mamo shang ngai tu a New Delhi at sa Mek Sports Minister Pulal Nging Lavamar hian Vain Khan Union Youth Affairs and Sports Minister hi New Delhi at sen na ina akoma Sports coaching le training to skill in zirtir na poimo takani angin Mizoram Sarkar chuan skill development le sports kai kop turin ma alamek ti ashila
Hemiatan hian Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Noaya Sports, Physical Education, Fitness and Leisure Skills Council Kaltangin Project Thelu to ani thule MSDE Minister le Secretary Tebaka SPEFL-SC CEO Tinen po unclear ho to ti ashila hen shwai tu pani te hian Mizoram in project proposal a thelu chu unclear dun ngala Union Sports Minister chuan pilot project anga kalpui thuai theini se adu thu soin MSDE Minister Pujayan Chowdhury po alo soipui tur thu pulang hing lovamhar hi alo shilani Sports le skill kai kop hi Mizoram Sarkar in Olympic 2036 vision anei puala kalpui ani a coach tetan training of trainers buat saite Sarkar School of Physical Education zirtir tu te training peka physical education mumal tak kalpui te state pum huapa no pangtan sports coaching le talent zon chwa kalpui te atelani Let's the Minister ni Bok Pulang Hing Lovamhar hian MSDE Secretary Pu Atul Kumar Tiwari po muin sports le skill development kai kop na tour project proposal abel le siam that ngai lai te asoi pui bok Advisor to Chief Minister hen holding Dr. K.C. Lalmal Somzawan Sarkar in Sothing Quintal Noi Khat Sing ni sang thum le zakwa som panga alei to a Hetatang hian cheng vaibel thesari chuang mulet le to ani ti asoi Vena ZPM pisa in khoma Dr. K.C. Lalmal Somzawa hian Chief Minister Pulal du ama kai shwai Kalphung Thar mi pui Sarkar chu mi pui te ta na ding ani angin thlai thar le chungchanga po party mi le sa soi lovin kutna thok tu te thlai thar le me kani a har sa na sang sanga wangin ruwa man ang le be sei ang diak diakin lotlin na fam kim changri lo ma se an thu tia ma ero nget takin an dinga Mizoram Sarkar ding to jinga an ti thafal berni in asoi Dr. K.C. Lalmal Somzawa chuan thlai thar le na atana District Agricultural Marketing Committee DAMC a cheng vaibel se somnga pariat point bial pariat pek ani to a hemi manghian Sothing Quintal Noi Khat Sing ni sangthum zakwa sompanga point pani pathum le to ni in heta tanghian Sarkar chuan cheng vaibel se sari point panga amulet le to ti asoya thlai thar le chungchanga hian full mark an hulo na a pass mark chatak an hunia asha thu soin an pass na division chu mi puite pek tura an da ti asoi Advisor to Chief Minister chuan kumina ram chung hundanga Sothing thara an tama wangin Sothing manna satakin atlanyama Bangladesh rambuai wangin ashal konga harsatna athlenga Mizoram atanga phailama phur chhuak tu tur lir thei an du anga an mu thei lo ba ka Sothing processing lama an in pe man lava hengte hi an harsatna to zwal puite ani thu asoya mi puite poin an sha thiam pui le a an sha thu asoi UT an ni atanga kumsomna pathumna po Ming Cherna Tham Thlai Thar Chua an la nei lo chu za thak an ti awangin Sothing chu state Ming Cherna man antuma kumin hi market system siam fel kuma an ngaya Mizoram Sothing in Kacharle Siliguri Kalpela Visakhapatnam le Delhi mandi te direct athleng veta chu thil chin chha tlak takani ti soin tuna hian Singapore a thon tura boy pui me kani a reilote a thon chwa thei be sei ani thu asoi Hatselbia to MLA Puraba Romo Eroite in ZPM kai shwai Mizoram Sarkar chu an mizo puite ration card pai sakdu tu an ni ti sha in Tripura Sarkar in anzuam hleni in asoi when MNF pisa namru na in khoma MNF thalai president nibok Puraba Romo Eroite hian MNF kai shwai Sarkar kum nga chung lek khan nationalism ra chwa tam tak an hmuni in asoya vaireng te biala asam lakaram an chante na satakin an laleta kan hun thang middel lui kama police outpost din ni in Zampui Phuldung Seya Village Council and din baka polling station and din bokti asoya hetiang ani mekla hian Tripura Sarkarin ramlak na atan helai chevela chengte Tripura voter list le ration card lisa da angai poimo lain ZPM kai shwai Sarkar chuan thlali chung lekin YMA president le VC secretary telin mi somriat panga chu Mizoram ration card atangina paya tunna ya Tripura Sarkarin Mizoram chunga ma an larenga ZPM kai shwai Sarkar chu an mizo puite ration card pai sakdu tu an ni ti sha in an zuam hleni in asoi Puraba Romo Eroite chuan ZPM chuan MNF kai shwai Sarkar kha na satakin an pu chechin ni asoyin thudik mipuin an sha theinan MNF kai shwai Sarkar ra Chief Minister le MLA te chu tuna an kut phuar ani lai nge hian ZPM kai shwai Sarkarin CBI ko lutin chui vekse adu thu asoya hetiang bo hian ZPM kai shwai Sarkar noya Saski project ta UC diklausiam chungchangte Sarkar empaneled farm te munphia lele shaldan chungchangte open tender chang hiam ber pelawa a chang sang ber pek dai dan te chu CBI in chui ve bokse tha ati thu asoi
Mei thakal met chungin Champhai police in Ruihlo cheng vebel sa somthum pakut chuang hu an mana Champhai district chu Marchak state zinga district zongzonga en court meeting le akai hnoirwa man nakal pui thabera thlan ani Vain Khan Champhai district level narco coordination center en court committee an chairman Champhai borsap nibok pu Mohammed Akwip Hovin DC conference hall ke fang klanga an thukhoma Ruihlo do ko nga sarkar department le tom ngai pol sang te malak na an clear hovani thukhom na tarlan ani danin Champhai district police in Mei thachungin heroin kg khat gram za som pahni le methamphetamine kg zahi somkwa pasari gram za sari sompali avain cheng vaibel se somthum pakwa nuai thum singkwa sangli le somhi hu anman to a hemi kai hnoya hian mi som paruk manin thubuai som anjiak lutani hemi hun chung vek hian Champhai excise and narcotics department po in heroin gram zahi somthum pahni point pali pakhat ganja gram za somnga pahni point pakwa Fendil pasari tramadol pali le alprazolam gram som pahni point pali pathum anmana hemi kai hnoya hian thubuai pasari ziak lutin mi pariat anmanani Assam Rifles point heroin hong zani somthum pahni anman vebok thukhom kai shwai tu Champhai borsap chuan Ruihlo chu Mizoram khotlang nun ti chetu le ti buai tu ani awangin ado konga theitop an chwa angai ti asoya Ruihlo lo lut tur dan cha tluk zetin alati velo te hne na hlo omzia zirtir chu ngai poimo atul thu asoi Champhai SP Pushivendu Bushan po in Champhai district chu India Marchak district zongzonga en court meeting le akai hnoirwa manna kai pui thabera thlan ani thu asoi Social Welfare Minister Pilarin Puyin Ruihlo do na atana sarkar lai puyin state tin te hne na in angtlang veka scheme le puina apek chu thildik nia asiat lo thu asoi Vena Social Welfare Department in Aizol Klapa Ruihlo do na malak na clear let na review meeting on substance use disorder and its related issue an buat sai ahman puina a Pilarin puyi hian Ruihlo in state tinte anga dan ain an lo awangin sarkar lai puyin khairwal taka scheme le puina asyam te chu adu khop omlo ti asoya heti rual hian state chu central subject ani awangin state sarkar in Ruihlo do na konga ma alak na a omzenei zo kakal turin state sarkar lama hnar kai tu an chanrual atul thu asoi Social Welfare chuan Ruihlo do konga Social Welfare chu nodal department an ni angin Ruihlo in ati buai te baka Ruihlo lati lauten an ti velo nan zirtir na an kalpui thin ti asoya Ruihlo ngai te enkol tu te kutle tha ti chak turin training buat sai thin ani a mithiam te cha chhuakin zirtir thin an ni thu asoya Social Welfare Department in Atsin Siadanin tuna hian Mizorama home somli pali a ummeka heng zinga hian koshan enkol pariat le sarkar din pahni a heng center a thok tu te pawal hian level shanga training buat sai thin ani ti asoibok inkoma hian Social Welfare Director Dr. Lasha Zoliral te po in thu asoya Ruihlo do konga sarkar malak na le machopte tun naya center chen khata tanga mitam tak an chho awanga harsat na thleng mek le ati hniam dan turte soi hawani Lunglei South Bial to MLA Pularam Liana Papuyan Aizol Tenzo Lunglei Road chu fur chungin siam thei ani don lova fur zo vele na tho ngal ani don ti asoi Venezet PM Southern Headquarters Lunglei Pizza a in khoma Lunglei South Bial to MLA hian tun naya tlom ngai por chen khatin ATL rota malak ani danan enfia tuma malak na a omlo chan chu fur chung malak thei ani ri lowang ani thu asoya romandan chuan fur chungin kong pui siam na tur man ruwa le chulang angte lakhom ani dona fur zo vele na thok char thei turin tender ti fel ani to ti asoi Pularam Liana Papuya chuan mi puiten an clear ber tur chu fur zo vele malak na a omem ti ani dona malak na a omlo ani chuan lunglei mi puite lama an tang dona MLA te po na takin an aw don ti asoi Pularam Liana Papuya chuan ZPM Southern Headquarters in Lunglei mason na tura mo phurna apek zuin Lunglei ZPM MLA pali ten Lunglei lamta na mason na tur zui ngai sang bo zuin theitop an chwa zui reng ti asoya fire station building le traffic chungchang mason na tur le border trade chungchang mala tura mo phurna pek an ni chungchang a po theitop zui ani thu asoi Mizoram sarkar in vo in thleng khan ruang zaruk somruk paruk aphur to a ruang phur na man cheng noi somsari chuang pek chwa ani to Social Welfare Minister Pilarin Puyin a official social media account a atarlan danin Mizoram sarkar in nikum September ni khata tanga ruang phur na akal puya tanga vo in thlengin ruang zaruk somruk paruk phur ani to a ruang phur na man cheng noi somsari singriat sangriat le za somni paruk pek to ani a mi somriat pali ruang phur na man cheng noi som sing ni sang ruk le zanga somnga chu tun kar chunga pek chwa tura ruwa man mek ani
BJP Mizoram Pradesh President Puvanlal Muakan Mizoram to BJP in kumsom tal shwai se in tawden la kong ul samzokin anzo nge don ni inasoi vena BJP pisa in koma BJP State President hian Mizoram sarkar to te chuan enge an buai puya enge an ngai Tualchhung ti mai turin kong tin renga belchian an dol lo ni in asoya Mizoram political party tin ten Mizoram chu an sop chevek tamai ni a asha thu asoi Puvanlal Muakan chuan Chalai na thotur mumal nei lo be dong te kut na thok tu an thar chwa shal na tur nei lawamang ang aw o an shat te chuan an ril ru ati rum thin thu asoya Mizoram chu ziak le chiar thiam tam naram le thuoi thei tak ram ko sang le NGO te in kai shwai na thatak tak nei an ni awangin in todel turam malak le na tho chu thil harsa ani lawawangin BJP in Mizoram chu kumsom tal shwai ngat se chuan in todel na kong ol samzokin anzo nge don ni in asoya BJP din chan ber chu mason na ani angin chu mul chu thlentir an tumber ani thu asoi Mizoram Truck Owners Association in Sairang le buichali in karkong chezwal siam tura angen na sarkarin ma alanghal chulom omanti thu an soya andin hun shethiam tu sarkar le mi puichunga lom thu an soi vaina tu chuan siama Mizoram Truck Owners Association hian Sairang le buichali in karkong chu achiat emawangin an lir theite atlu in achena sa ema tlan ngam to don lova anin ngai nuwa sarkarin andin hun ngai to a kong pui siam dan angai to chu an lom hle ti an soi MTOA chuan Sairang le buichali in kar siam tu tur hi NHIDCL in contractor alaruat lo awangin enkol tu an omri lava he har sat na hi amhuna nge PWD Minister Puvanlal Hanan en puin buichali le khamrang in kar thok tu BR Goel Company chu an chan lam ni lo ma se Sairang le buichali in kar chezwal no turin angen sak chu an lom hle ti an soya chakzo ka kong chia hi siamani theinan jingdar kwa atangat laidar nga in kar an ding don ti an soi Kolasi Borsa Purabat Silal Mangayan vo in Khan Buk Van Neya Godrej Agrovet Malak Nale Oil Palm Ching tu te Juan atlo Kolasi Borsa pin Buk Van Neya tlo na hian oil palm ching tu te chuan oil palm an shalzat mila sarkar le puin viability gap funding atanga sum apek tur alapek theilo le an har san na sang shilin malak pui turin an nge na Purabat Silal Mangaya chuan oil palm ching tu ten an hlok pui chu lom omati thu soin ma an son zel theinan district level ati theichina ma alak pui zel tur thu asoya remchang masabera oil palm ching tu te malak na le farmer te ma khwa ngai to in district level meeting nei ani tur thu asoi Godrej Agrovet Limited hian sarkar kumkar ta khan farmer te thar chwa oil palm ra metric ton sanga zathum alei saka hei cheng noi za sari somruk pasari manvel ani a heng oil palm ra herna atan hian crude oil metric ton zakwa somnga pathum her chwakin oil her chwa hi state pona refinery ya thon thin ani MPCC thupuang tu pulal remrua taren thlein Mizoram budgeta thingtlang lo nei tu te mason na tur bik liaw warwa man na siam a lo ni in asoi Voina Congress Bhavana in Khoma MPCC spokesperson pulal remrua taren thlei hian Mizoram akut na thoka eizong za somsari vel anga ngai annia hetiang ani mekla hian nikum ain kumin budgeta agriculture asum da atlem zoka nikuma agriculture asum man za vevel chau budgeta da ani awangin ZPM in kut na thok tu te choikan a in tiam chu a hlotlin a be sei lo hle ni in asoya budgeta hian thingtlang lo nei tu te mason na tur bik lew warwa man na siam a lova agriculture budgeta lo nei tu te nga fak hand holding policy tur cheng khatma da ani lo ni in asoi Pularem ruataren thlei chuan Kalphung Thar mipui sarkar siam intiam tu ZPM chuan mipui an bum ni in asoya kumsom pangadai kong siam an tum chu tuna hian aizol khopui kong an siam meka thlakhat or arala siam that angai le to a kunha thok tu te chotcha in so thing kg a cheng somnga a leizo sakvek an tiama leizo chu soilo kunha thok tu mang ang chuan cheng som paru ka tanga cheng som pariat velin an tiral mek ni in asoi Sarkar flagship program bana ka scheme noya Saitwala district progress partner thanswate Chanchin le mabak la omte vo in Khan Borsab Dr. Lalmuratlaw hova soi ho ani Saitwal DC conference room achut khoma hian line department ho tu tele bank ho tu te antela akai shwai tu Saitwal Borsab Dr. Lalmuratlaw chuan bana ka scheme chu sarkar flagship program poimo tak ani angin a hlotlin nge theina na chak taka malatu line department le bank ho tu te chu fakomati thu asoya
Mizoram State Policy Coordination Committee in Bana ka scheme waya Saitwa District mi changkhat chuang deal zinga progress partner atan mi somthum paruk athlang chhuaka heng mi somthum paruk tetan hian orientation training baka line department lama changin thil poimo shilfia ani to ti soin heng mi te hi hlotling taka ankal theinan line department le bank ho tu te chu progress partner te chinchang chui zuya theitop chwa pui turin angenani Longtlai SDC Dr. Thawhtanni Zote Hovin Longtlai District ta Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan Pre-Kharif Campaign kalpui dan tur relani Longtlai DC Conference Hall thutkhom a hian Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan chu Thawhtanni somni pakwa honni se antia VKSA campaign kalpui tur hian team pathum siam ni in anni hian Longtlai District ta khoza pariata campaign an nei dona Longtlai RD block sangau RD block le Bungtlang South RD block a lo nei tu te hna thil poimo sang sang an zirti ranga lo nei tu te ming le an chen na khoming ba ka thalak le video te support la an upload chin donani Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan Pre-Kharif Campaign hi rampuma meni somni pakwa atanga June ni som pani chung kalpui turani a campaign chung hian agriculture le akai hnoi department in an manro nei te mi puisha ta an puang zar donani fakna hun ilo manglo kang u